Memo bi akwa Barima Amobi TV so. Barima Asumadu Sakyi the second. Eye na na egu so e wo kumewu hanom say no. Na enu ana eye krabehwe. Ahemfo a ehye Barima Sarfo Tweneboa Kodua sini na ehye omo Batakari K3se3 edi chi krom ho na omo ahofama no na efa akasa. Na enne na opemu na akasa Barima Sarfo so so ba be hye ne de e de aba invite ahoho ani kromani na say ne wo fa yie no na asoso no na say de ekoso de e kra be hwe me say wo hanom na wo ben kwa de abralafo ani bra be hwe ade na Barima be hye ne Batakari na nya asem ketoa e wo kumewu hanom say etubomode na follow Amobi TV na update na me say me de be ma de wo hwehwere de opeso hu bia no kwa Amobi TV wo kwa me channel no so bibia e wo ho a me de be bro me da say so so hwehwe eniema kente ayi say ahemfo niema no no akasa wo ha de yema no encheche ne mu kakra nche pacho mo akwa baba Amobi TV ya niao na ho ye de ya me ado na so K3se3 ado me ho ye de rade ase na pacho me hu say wo so wo to niema ehie ni ntina wa ba na say ehie ni ntia ye nana eda ewu na ehie ni ntina ya ba ha se ye so ye be ne ahemfo ne be digwa ene se ya ba de ntoma aba echa ba abacha ofi krom ha ana say ye ntina wo bai me fire entonso Kumasi ntonso ena medru ha sikai wo fi ntonso ton wa ba sa na so ba je sikai ni na se ye ne nananom ne digwa enti baby owo bia ihu se akonwa na tonko ana omo ye yi nko ade ye beba ene omo atiase na be digwa enti ne yedru ha no me hu se oniema bebe wo betumi acheche bi mu kakra akere me we mu ne ye dan a we ye eche ahemfo che enra me hu se na ahemfo ne hye Batakari bi hye omo na kare me di bi bai bi wo be ne ma me be hange enti we ye che ahemfo na hye onye ohena wontimi nhye ahemfo na hye we su wontimi nhye kire wo hene ye di na si akonwa so ya wo swai ene timi hye saa eche we no eche igu ahodo bebiri na ye woni this ye wo hene ketwa de di ho saa de obia woni de ena de da won sa we ne ya de boy abeti e kire se wo yo man hene we ye o man hene na ye man hene onye o man hene ontimi mfa mo nsa ye de boy abeti aha na kire se wo yo man hene una omo hye nyina no una oye kese ewu mu e wase kire ti e hye wo na onye o man hene no yetumi ai timi busa se fokuo ben na wo ana wo dwon the one to me and can't foku no so you more different in this one to me and can't yetimi esama amampan for na e him be meant afi ye won toma hodo ho entoma we wo ho ai obia tumi she obia timi frebi obia etimi frebi ye won tuntum enso wo ho obia timi frebi ye won kokko enso wo ho obia timi frebi emema de na esen emema de no e bi 1007 e bi 1005 e bi 1002 e bi 1000 ena emma so emma de no e 400 500 Ghana cedis me hu say round ayi kase ye da we betumi de a try kakra we su ye o man hene e na de tu omkom onye o man hene a unti mfantu kom nti kire se eda koma obi obehu obi ehu se baby ahie nyina na oye panyini ewo mu aha yo ma ti ohene ketwa ntimi nye nti aye se de edigu yensai ye woni disuo enso wo ho we achiamefo ana obi atimi ye bi we oman henefo na de bo mo nsa amabati ebi ni we na saa na we nso tie onye oman hene a untimi emfa entukom ebasa empenfo be fro ahemfie na hu say we bi so e wo he no so ye de hia we so ye na cho fabrem na camera aha we no so ye di frantoma nika eno so ahemfo na obi atimi shebi we di obi atimi shebi aha obi a ye different bebre na ana de kakra bi na ba ha empo se opewa opecha ne mfa ntontoma no mawa na nkopa adom ye be ya tomma won ewo he ya oh there be say ye hase anwene no ntoma na na ye de opecha na tum de eye ofa bi ye mfa ntontoma no mawa be ye de betum se wakonwa a wudie se wakra aboa se de eye ofa bi ye mfa ntontoma no mawa be ye de be ma won
Eti ye nana wawi Nana Asumadu Sakyi na eyi enti na wo ba ya wo san so de ye market. E de na wo be kan wo ye ye ho ama. Oh, kakra me kan se edibre na abade nanso bibia ye bia na se ye ahweye na ye ma ye ni da ho na angofa metu maka obi ama na ye ntimi nkura na nachi kura na nya asomdue na ye ga se saa kuma wuman oba obukrom a asomdue ene bia koye ene odo ewo okrom ha na ye mfa nante na boa ama ni obeba chie no nso obehu se a kama na ne kwa akura no ne manfo nyina abo no chidom e de ne ekosi de yesi edidi kosie na aye krabehwe ama oman no we de me da pass on Amobi TV so kasa na me sre nana mpanfo se e de otuadu aponyankopon se wo ba ye adwenpa de aba na ye enti no woni ma egu ha ni na mfa ba akokra ye de enkwa ne ntoni na e ma wo na sa akwafa foforo bra amen na me kire akwan me store ba ko wo Kumasi Mercury Swam Post Office oba me number enye 026-957-8215 026-957-8215 anase 0557-987097 ye frame Reverend Dr. GK Frempong edoba me kente shop le fen oba park ente design ewo Kumasi yo e da pass on Amobi TV kasai eti yeguswane kromano bi so kasa ba wo se bi mu ye business fam na ye be so nice obi a bottom aye ye be do bi ase papa Sabe ya Barima Asumadu Sakyi na mekai asanteman Barima itiremu a sabe ebra bi atwam sade asante kuma woman di wo ho ba afode na anam so ama abo ase ama yenina ene anya afa ho di a ene asanteman gina ho anu ti na Barima Asumadu Sakyi okọ ne kreti emfie dunso ene ana Barima Sarfo Tweneboa Kodua de se na namu oba no oba be ye sabi ofra bakan ofa na anu Batakari K3se3 na watu atene amadom nyina ehunu se obatutuo ama nipa nyina ehunu se enne na sabi ebra wo ye Barima Asumadu Sakyi ni wofa wo ye na yi tu hu me ha
asa bi bra eye yomu ya that's why we kuma we kroma na say video mi nya kroba na sabi ya chirachira amamra ne amane ase o tumase menhia etu o chairman no menhia na me MC ya chirachira amamra ne amane o menhia amani party ase santesam ne santi amane amani party ase tele de obaya ye nana eye support on the ebre enu yan ti na meba enu yan ti na mama ene nana ye da say o chairman MC Mama kwa ni musa why nyina level na nye fe yewra ye nyina level say aha be kan ye ho na nye be kan ye ho na nye uniform
have a one. You have it.